Ali da neko bude ovoliko retardiran, da mu majka, znači ovako s 3 prsta da se krsti žena, kakvo dete ima nenormalno bre. Da ovoliko bude ludo i glupo i da u pičku materinu. Ja ne mogu više da trpim. Ovo je najgluplja devojka na svetu. Izvišao. Najgluplja devojka na svetu bre, pa Stefana. Ne, u stvari prvo, kako je uspjela sve ovo da stavi u ime bre? Ja se na ovdje izumirao. Da, jesu sve okej. Ja ne upade mi lele. Upade mi kosu u plazmi. Jebem ti, da ide ima moje dlake. Provalite kako smo retardirani. Imam jednu sliku, stvarno moram da vam pokažem. Da bi ste vi potvrdili koliko je jedna nenormalna devojka. Dobro, imitira Lady Gagu. Ali dobro, nije ni prvo ni posljednje koje će to da uradi. Znači, slušaj me ovako, devojko, ako budeš ikad gledala ovo video, daj mi šansu da te nabodem, Daj mi šansu, ako si nevina, mislim da nisi, da ti skinem nevinost. Daj mi šansu da ti pokažem kako mi svira Air Max u mraku kad mu stavim baterijama. Alo bre, Libo bre, pa da si normalno. Pa da si normalno. I znaju bre tvoji roditelji šta radiš bre, alo bre, likušo. Najgluplja si na Facebooku, evo ja ću ti kažem, neću ti se uvlačim u dupe, zato što si 100 puta bolja riba od tebi imao. A ti nisi riba, ti si kurat. Ponudio sam mi, rekao, izvoli, uzmi. On je meni rekao, no merci, što znači ne hvala. Jebati majku bre! Jedi govna! Što si idiot? Svaki dan si gladan! Sredi da utiš! Kad si tam! Hoćeš pare! Kurac pare! Jebati idiot! Svaki dan stoji lik! Gladan! Jebati! Pare! Pare! Sam udao, bre! Isputi što dobro! Sam udao! To je uzdo! To je uzdo! Šta mu kurac znači? I košar, pa se pare da mu... Svaki tim daje pare! Svaki put kad vidim košar da mu pare, majke mu grad! I sad da gledam tu! 2 mjeseca pregledam pis da mu i sad mu daje mesec! No mesec! Pa šta si ja piskatimo? Pa da postiš danas mamu tebe! Pa da sreda pa posti! Pa da si pravoslavac! Mršti majke ti ga napijem, jebem ti rastu! Давай, спасибо, спасибо! Так что это пустый куриц. No!